uNdebele yena wazala umlungwa, umlungwa yena wazala umkhalangane, umkhalangane ke yena ke uzale uJonono, uJonono wazala uNanasi, uNanasi ke wazala uMafana, uMafana ke ila sekuvela khona umhlanga, ngumhlanga wakaMafana, umhlanga yena ke uzala umusi. Yabona kusho ukuthi yakhombisa ukuthi imbongo ezikhona lezi bezimabizo, bezingekho imbongo bezimabizo zokuthi umusi kaMhlanga, ngumusi ngoba uzala umhlanga. Nasesizulwini uShaka kaSenza ngakhona, uShandu kaNdaba, ngumzilikazi kaMashobane. Into bengifuna ukuyicacisa ukuthi abantu bazazi ukuthi babuyaphi khona bazokwazi ukuthi bayaphi. Amabhunu e-Afrika ngokuthetha umhlaba awukalise phezulu igadangile ithelerina ngena kwahlalithwa basamazama umhlaba washiskuni wasala umlota iyakho ngithi yathemthina amanzi nasi komileko ngakunjani ngigadange enkorweni ngyakoso ndibele ngarahiskuni wasala umlota ngisthuthubisi ngi-AK47 ngirhatsha amabhuleti kwangangirhatsha iroro ngelo mncamo ngisigidlifane ngincene fitshani ngebayihlenge bayisukela ngitsho ngamazinga amhlophe haye kese ngithi ngiyahleka urhanyazela ubukhanyarhanya ngibe golide. Njengoba sibantwana benzunza sonke nje, umntwana kaMusi owanikelwa intonga wayokufika ngale ngendaweni yakwaSemkhulu. NgakwaSemkhulu nakhona njengoba sibona lapha kunengihodlo, kunamatshe apakiweko abekweko, amaNdebele noma abantu abanzima kaningi bebakhela indawo ezifana nalezi lapha kunamanzi khona, lapha kunentaba khona, ukwenzela ukuthi indaba lezi ziyabavikela nokubavikela. Eduze kwale ndaba kaningi kuba namanzi. KwaSemkhulu uNzunza waba nomntwana owamnikeza intonga yakhe bathi ngumrhetsha. Kulapho singena khona singamarhetsha, sikwazi ukuthi silungise indaba yakaNzunza noManala, abantwana bakaMusi. Njenganje kwaze kwasuka lapho ke kumrhetsha, umrhetsha wazala uMagobholi, wanikela uMagobholi, kodwa nasiyazi ukuthi bengasiyo uMagobholi ebekufanele aphathe isitulo noma ingwenyama, bekufanele kube nguNdobela. Manje into eyenza ukuthi umrhetsha anganikeli uNdobela ngoba uNdobela wafuna ukubusa ichegweli umrhetsha lisaphila. Manje ke indaba yakhe ke yadluliselwa lapho ke uMagobholi waba nomntwana okuthiwa nguBongwe. Kodwa na ekugcineni uBongwe azange aphathe abusa isikhathi eside, kwase ubambela uSindeni. uSindeni wabambela uMahlangu lo omntwana kaNdobela, omntwana kaNdobela enguye ebekufanele ukuthi ngabe zikhamba zilandelana ngaye. Ukusuka lapho ke kuSindeni, uSindeni ke kwaba nesikhathi ke lapha sekanikela khona uMahlangu, uMahlangu wathoma ke wabusa. OnguMahlangu ke onguye owathutha wasuka lapha besikhona kwaSemkhulu waya kwamaza indawo zawo Middleburg njalo njalo, nokusuka lapho kwamaza ukuza ngapha kuze kufinyelele lapha eholweni eRosenekal, bese sekukhamba amaNdebele la abathi ngwakaMahlangu ngaphambili, kodwa nawo sesemanzunza manzunza engiwo asikhambise saze safika la. Nangumzukulu walapha ngekhethu ngakaMahlangu, nguTshabalala isibongo, kodwa na nesithi umzukulu umntwana wangakaMahlangu ngapha ozasithathela le ndaba ukusuka la kubusa khona uMahlangu umntwana umsakaNdobela, ukufika la sesikhona njenganje sikhuluma ngombuso noma ngobukhosi bakaMabhoko wesithathu. Ndaba ezitha. Ngithokoze malume, yani bomalume. Ya njengoba sashilo ke bengicela ukubuyela kancane emuva sikhumbule ukuthi uMahlangu lo naye azange aye engumeni ekhabo, wathi makafuna ukuthatha ubukhosi bakhe bathi usemncane wasuyangala uye besuthwini. Kusuka lapho ebongeni zakhe bathi usingalele besuthwini, abanye bangalele ebukhobongweni. Wathi makabuya ke engumeni wasuyayicela ke into zakhe, ngembala vele ngwasenkosini bamnikeza uMahlangu.
ngenxa yesikhathi ngeke ngene kuwo wonke amadodana kaMahlangu nara bana 13 amadodana engibala boGoda uThembani ngibala abo Sebulembelele abo Dima ya so ke ngizofocusa kulaba abasendlikulu ngoba bekunodade lapha uma omkhulu wazala into umntazana kuthiwa uMahoja igama lomntazana ke leyo uMahoja kwakhona uMahoja phela ungumntazana ngeke abuse ngapha eMandebeleni umntazana kabusi ubusa isokana yabona ke wasuthatha umama kaMgwezana uMgwezana naye uvele emuva kwaze ukavela umunye umntwana endlini esithathu ubungela yabona ke ilana ke ubungela kuthe mase babe kuMgwezana uMgwezana bangombhekisa kahle banoba bakho uMahlangu bachana kakhulu ngoba uMahlangu ngentanga ayithula uMgwezana ngentanga ayithula uyakhona ubona ukuthi there's a distance niyazi phela nina enele ukuthi mawelile uyithula makula mathula ibe nenyama khona uyidli mos lokho manje ukuthi uphile isikhathi eside zindanga zakho lezo so ke ngiqhubeke lapha kuMgwezana ke uMgwezana ke abe nalama madodana engiwabalayo amadodana ayi4 uGembe nguMagodongo nguMrabheli nguBayeleni yabona ke uGembe ke benguye benkosi akabe yinkosi ngoba bamthumela empini ukuthi ayolwa nabeSuthu wathola ukuthi ukhamba nebutho lakhe ewagwaba nalo empini yabeSuthu uthe wabona ukuthi impilo ngathi inzimanyana wasuyajika uyabacela abantu ibutho lakhe ukuthi hayi man ngisangena ngapha ngiyabuya ingathi wakhambela futhi then ke ilana sengenela khona uMagodongo naye uMagodongo uvela nebutho lakhe ubumnakwethu lisho ibutho lakhe hayi umnakwethu ungene la solo wabuyile azange sabuya wathatha ke uMagodongo njengoba lobukhosi vele semndlini uMagodongo wabuthatha uMagodongo thatha lebutho lakaGembe thatha lebutho lakhe wahlanganisa wayohlasela ebeSuthwini uthe makabuya ngempela wawina wayeza nenkomo nani uthe lana endleleni la khona inkomo kosezi zihambe phela ziphuza amanzi bathi sikhipha ubutha khona lapha yabona ke bathumela isithunywa ukuthi siyobatshela lena ukuthi hayi man uMagodongo uthumbile man uMagodongo uthumbile baba xa uMagodongo azange sithubele uGembe bathi no uMagodongo uthumbile abadoda sebukhosini wahlangana hayi man uGembe lo akafanele ngibusa sisuka lapho ke sithakazelo sakaGembe ukuthi uGembe mathuna ngezakhe ufanele ngezabafowabo abafowabo ngubani na bafowabo uMagodongo right uMagodongo waqhubeka ke nalobukhosi uMagodongo mara ke ngeshwa uMagodongo wahlasela uNtizwa evela kaKhumalo eMantungeni wathi umzilikazi kaMashobane ngoba ngesikhathi sakaGodongo bekubusa uShaka ngapha emaXhoseni kubusa uYinsa ngapha eMananeni bekubusa uSibindi uthi amaqeda ukubulala uMagodongo wawubulala noSibindi umzilikazi kaMashobane wathatha amanye amaNdebele wakhamba nabo eRhodesia leZimbabwe njengoba manje wazi ukuthi kunamaNdebele waseZimbabwe so into engizama ukuyisho ukuthi ubukhosi lobu ubukhosi bendlu kaMagodongo mina ke ngibuya endlini kaBayeleni njengoba bengichazile so ke uMagodongo ke ibuzibulo lakhe ngumloyi mara umloyi ke naye ke bamthumba base babulala azange sakhona ukuthumba wangena ezinye izindlu ya so injalo ngoba kwethu umabhoko ikhwenyama ngeyokulalisa amakhosi ekhethu ngokuthula hayela dijampezeni kamabhoko ngikumbutheleni ngowabuthelela isitshaba samaNdebele sihlakazekile bathi baqala ngenTshonalanga wayavela ngeMpumalanga.